پشتی بریارە حکوومەتە دەمکی گۆسینۆر بکەوێت دەستێ کانتۆنا جەزیرێدا ئیرۆ یەکەمین جارە گۆسینۆر تێڤەکردن ji پەنابەرê Rojavayê Kurdistanê ra. Ji ber tênasîn got tenê sînor vekirî bû ji bo halatê insانî û nexweşiyê re. Lê ev sînor îro hat vekirin ji bo wan kesên got îro 15 roja li ser sînorê û piraniya wan ji xelkê Tilhasil û Til-Aran û Helebê bûn. Piştî toparankirina gundewarên wa ji aliyên rejîma Sûriyê ve û derbasbûna ketîbên tundro û birîna av û elektrîkê li ser hemû bajaran. والله bajarê Efrînê hatime. والله بو 15 روج. يعني 15 روج العوي ما عفرين هاتما غدري بيقول عفرين وضع سيء يعني معيشاتها ملك نينا وكذا مرة ناكل و جبرولو افجمارا مازن ج پنابرê wa gunda daxwaz ji hikûmeta Herêma Kurdistanê kirin guwan derbasî herêmê bikin. هر وقت كهن بيرن أف خلق ما روشاوای کو ابرک در بازی هرم کردستان دویتن بو پنابریه راست ما دسپیک گویی و نکاجی ام بیجین دریه پیشابوره نهایت فکرم بو پنابریه بلکه بو کارن مروای دینه بس بینیجی جار به جار عندك حالت پیداد بن یت پنابریه و کو اف خلق الجند Til-Aran و Til-Hasil و کفر صغیر و کیت ابرک کو مدیتین هاتین اونیت کو سر ملک مال خو آواره بینو هاتین اسنوری و با ما چند روزه جه الوی سنورینه و هنده کو اف وان زاروکاوان پیره میروان پیره جنال سرویس نوری بشه و روش جوی سرمایه جوی نخوشی پورتال بکن افروکه ما ردای واتن در بازی هرما کردستان بنو و ده چند کمپین کردستان آتین شد سینۆر نەهاتیە vەkirin dibin tibiryara ne ji aliyê her du encumana ve û yan rêveberiya Xweserî tenê hatiye vekirin ji bo halek insانî û bi taybet ji aliyên zarokê ve ev dîrî va meselet meclisa wataniî yan meclisa gelbirtin ev ku karekî insaniye ev xelkê hatiye sinûrî bi hûndê ku şwê nehametiyê wê ev mavê çend roja vî sinûrî em derine derbixêke ama rêka meclisa wataniyan meclisa gel nexir Piştî biryara ku hikûmeta demikî destê Xwedênê li ser xala sînorî ji aliyê Rojavayê Kurdistanê ve îro yekemîn cara got sînor divebe ji bo penaberê Rojavayê Kurdistanê ew penaberê gov îro 15 rojê wana li ber sînor dirazin li derdora gund û bajarê Dêrikê disekinin îro derbasî Başûrê Kurdistanê bûn. Bo bernameya Ark Cemîl Osê xala sînorê pêşxabûrê.